Od nove godine se uvode nova pravila kada je u pitanju uvoz polovnih automobila. Vozači u Srbiji više neće moći da kupuju vozila starija od 15 godina, odnosno ona koja imaju Euro 3 motore. Tako više neće moći da se uvoze vozila poput Opel Corse, Volkswagenovog Golfa trojke i četvorke ili Fijata Bravo. Ovakva odluka pravda se smanjenjem zagađenosti i zaštitom životne sredine. Novim merama biće moguć uvoz polovnih automobila tek od standarda Euro 4 motora, čija je proizvodnja počela od juna 2005. godine. Vozači u Srbiji će i dalje moći da voze automobile sa Euro 3 motorom, ali će biti zabranjen dalji uvoz tih vozila u Srbiju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije najavio uvođenje ovih mera i upravo je tada naglasio da je neophodno zaštititi životnu sredinu. Sve smo bogatiji, sve je više automobila i sve je više isparenja, zato moramo da zabranimo automobile koji imaju Euro 3 motore. Vidjet ćemo šta još možemo da uradimo kako bismo zaštitili vazduh u našim gradovima, rekao je Vučić gostujući na RTS-u. Mnogi eksperti smatraju da su nove mere dobre, jer su novi automobili daleko manji zagađivači od onih sa Euro 3 motorom.